तालियां होना चाहिए आखिर बदलाने Baarhoongkha Zabti final gelena the grand finale between Baarhoongkha and Salbagan will be kicked off in a short while. Bersama bintang Fiona Brahma Sakober Ramse Arunaizen Afatni Zananai Borayna Chatai Kaulai Horbai Bitang Fiona Bosumutari. Thank you so much your kind and cooperation. Ex.BLT Welcome Society organizing the event as well. This Bodoland Martyrs Gold Cup since 2000. It's been 22 years long in the history of sports. The KDSA and the Ex.BLT Welcome Society. Now, the team Salbagan remain white and the team Baarhoongkha remain yellow. Thank you.
Baarhoongkha द्वारा kurang gele pas Salbagan Saya lep ini nomor saya Arisna. dia pecah. Wah, Jafar Fera. Saya mau punya. Ayo besar. Sudah bisa apa ini? Lang đưa không đấy kurang
Mic operator, please come as soon as engaged. আমার বাবুলিয়া মাইক অপারেটর আপনি যতে নাথাকক সোনকালে আমার কাৰ্যালয়ত আহিব লাগে First president.
được váy Ini kaca bab ni pun jelas ni.
bijak baik.
Tarik kemana nih? Sudah, pusing Pak. Mana deh, kalau sinyal bisa dia nama. Anjas kemana?